premyo. May bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Early in the morning. Ipaparungtal tila sa programa Early in the Morning. Tantabay tayo technical side si Engineer Nixon Dakal tan si Jael Franz Kayabyab. Agaw na Huwebes, Pitsa 2 bulan na Hulyo taon 2026. Maabig ya kabwasan, kapaborito. Say amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na Saray Balasubas. Matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na Saray Nalalamas tan Mananisya ed Katuan.
Morning, Manong Ben Jubilanos, Mr. Ben Joby Ditan Eda Kalasyaw. Asumpal. So, state of the city address. And then, Mayor Belen Fernandez. State of the city address. Anto kasi, iraramay inda dalat to, yaagawaan to lalamet at ate gagimira saray adsayay administrasyon to. Ay administrasyon to. Ta wala ray impapalapaglamet iran accomplishments. Ya agawaan to siyudad na Dagupan. Okay. Mostly, marakal at ate gagimira, siyempre araratay infrastruktura, ya panggawa road elevation, are karsada, ya aatagoy, amin iraratan. Piano kuno agla na dulap. So, main road o araratay kadbiangan na sararatay kalkalsada da kabarangayan. Say kwanto atay good governance at sikatutan sumansinsya ya foundation na say public trust, economic growth, and improve quality of life for every Dagupinyos. Na-improve la kasi. Subarag bilay tayo. Ang Dagupan daw ay handa at matatag. Watan ya siguro so patuloy ya progreso ya say syudad at atiga gimira ya city's strongest years are still ahead and called on the Dagupinyos to remain united in building a safer, more progressive and more inclusive Dagupan for future generations. Watan iraratay infrastruktura, edukasyon, healthcare, social services, disaster preparedness or preparedness, investment, promotion, and employment, in line with the objective of promoting transparent, accountable, and people-centered governance. Wow, mararakap ha? Hindi apon to so continued delivery of various program and services for every Dagupinyo. Sa Dagupan, ang tulong ng pamahalaan ay hindi pinipili. Umaabot ito sa bawat Dagupinyong nangangailangan. Kuwan na Bitlan Mayor. Bakit marami pang umiiyak? Bakit marami pang nagmamakaawa? Bakit marami pang pumipila sa mga ayuda? Halos 10 taw iraditan. Ya amput-aputan kalamur. Ako kulaw mamasikan watan yung pipilad sa raratan niya ibabagan ayuda. Mampamasahe kay Sanlasos, mangaliw kay 20 pesos ya bulas. Mabayag ni. Pila-pila ni. Alaga bang walang naiiwan? Tatanong lang po. Wala ba talagang naiiwan? Umaabot ba ito sa mga
nangangailangan tulad ng scholarship program. Si Mrs. Bermudez, gitaan ada karaul, kalamur mang nang nangis, yagdalabat aproban may scholar na sa may anak to. Oh, di ba? OFW ya, pero wasim mamput ladya, mampurgud ladya ada syudad tayong dagupan, tumutla na tustusan irarate panag-aral na sare anak to kanyan ipasilong to di scholarship program. Pero agdamot amulo yan. Agda impila sungaran na say anak to niya. At say kwanto mikakasi tulungan nyo kami pa sir. Ay, panuntuya kang ko. Tangga pumat suwa untalan influensya tayo o dino lakas tayo ada saray manuuloy kung kunsiga to. Asingger kala ada saratay barangay officials mo. Ang kapo ta wala ko ni manaharang. Alewalan si Kapitan Velasquez amoy Kapitan Ditan. Certain debera lah kwanda so Kapitan Ditan ada karaul nanto may desisyon to si katukunoy na tumbok. O araya dapat limangan nyo raratan no talagan na matwa ya anggapoy natilak anggapoy napaulyanan tan amin at minabang ada saratan niya programa tan proyekto ada gobyerno ya atay kwarta tumutitan pundututan at manlalapod buwis na saray umbaloy. Antayo kaskasyan ko nakasya ang kuntuloy si Councilor Dada Rina the last man standing yatawag ang kuditan at sangguni ang panglungsod out of respect si kato so immatindi ada satay agawan State of the City Address ditan ad stadia. Nothing personal. Basta impanang ng tulabat la supi kakasakito tan respeto to ad sare kaparato ya opisyal na balay particularly ad Kinan City Mayor Belen Fernandez. Out of respect lima ditan the State of the City Address. Pero antayo arap-arapan ya pambabastos so ginawa the Kinan Councilor Dada Manawis o Dada Rina Manawis Rina Makalanda. Agdaanggan balot inaknowledge so presensya to ditan. Amin la ay akabyangan na saray city councilor, city officials inaknowledge iraratan so kangarananda except ada si Councilor Dada. Aliwan satan nilang bungat. Amay tarpulin ya tan aramay ya jadda backdraft ada satay stage data ti gagimira waman ya amin sulupa na saray kunsihalis kaibala ay raramay sectoral representative tan mismon sa sangguni ang panglungsod secretary. Pero angga po sulupa to diman kabaluyan, angga po sungaran to diman. At elected official mo tanay, elected city official angga manuntan from number 1 tungal ngali awan consistent number 1 sa makapakalawlan ti naplag nilawari. Imagine nyo ta na
Pero ang gapumbalot, agdaanggan, inacknowledge, agdaanggan, inkarga sulit trato to at saray kabyangan na miyembro na sangguni ang panglungsod. Litrato tangaran to niya. Kanyan arap-arapan, ya pambabastos at atiga gimira. So ginawa ada kinan Councilor Dada. Hanggang manuntana, empanang nang to, surespeto at atiga gimira, immatindi ada sata niya State of the City Address. Antayo, nanangnang mo so talagan pag-uugali, behavior, nasakay yato, atay panuugali o behavior, nanangnang mo so kabuan, yakilos, gawa, gawi, at reaksyon ng isang tao. Sinasalamin nito ang kanyang pagkatao, pananaw, emosyon, at kung paano siya nakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at sa lipunan. Maraming aspeto ang sinasaklaw ng pag-uugali. Moral, ethical, panlipunan, kultural, at iba pa. Nadita muna ng at atiga gimira. Klase panuugali na sakay yatoo. Dakiltan at atiga gimira. Makikita mo ang asal ng tao o kilos ng tao or human behavior. Sa kakayahan at paraan nito sa pagpapakita, isipan, pisikal at panlipunan ng mga tao, individual man o grupo. Ang ugali ay naaapektuhan ng mga bagay na namamana. Wagtan at ati gagimira raya wal na nasakay yatoo. Itam muna ng ugali na sakay yatoo at ati gagimira at sararatan ya wal na. So aman, arap-arapan ya pambabastos so ginawa kinan Councilor Dadarina. Siya pa'y nabalawod sa tanay. Siya pa'y nabalaw kasi at ati gagimira. May sakit to yan panang ng respeto. O amay to yaaya at alipustaan to so kapara tunto. Pero, okay. Nasama niya pang-deliver na satay State of the City Address. Ipatalos nila lamat. I have nothing personal against the mayor. Sa ibabaga tayo dyan, may pupuntirian tayo dyan, may asal. Yung kanyang mga ginagawa. Actuations. Alawan, in person or in katuto niya. O si katudili, hindi. Aratay gagawin to. No kasi makatunungan iraratan bilang sakay ya leader kabaluyan. Sama niya pan-deliver na sa State of the City Address. Agmut ninsin siya akamove on. Amayamay ni patutsada, amayamay ninsin siya pandural at apalabas yalim administration. 6 taon nyo la ditan. 6 taon nyo la ya manuuloy. Hanggad natan, agyunisin siya. Naibantak, agyunisin siya, naipulisay. Itay personal, ya laban yun politika, da kabyangan na say
Lim administration. Anto ta? Sumani-irritate ada si kayo? Nai-irritate kayo kasi? Akin at ag kayo makamove on? Amaya-maya patutsada? Sige, abay babagayon na i-file su kaso. I-filean nyo na kaso. Abayag yulatan yung baga, kayurong yun sa may pakatalo to da unaan niya laban nyo. Impalapag yulan amin, iraratan, so ibabagan na awaldas, ira, kwarta at panamagloy, saratay palpak irang klase na proyekto. Kimmerukini na blanket authority at sangguni ang panglungsod. Ay, itdan na untalang pakapanyari, tapiano, kaibalay city legal officer, saya sumangipile na saray kaso at past administration. Pero up to now, wala talay kaso. Wala impalyo tayo kaso. Laut-laut sararatay ibabagayuran airing contractors na past administration. Alagarunda mo titan eh. Alagarunda, tapiano walay proper venue, yasikatutan, so, pan-ubatan daya na ventilate iraratay issues. Aliwan trial by publicity. Aliwan idalan da sararatay untan nira video speeches tan arum nira pandural labatla da kalaban da politika. Ipayulay kaso taalagaron mo't itan natutuo. Numatwaya talagan walay winaldas pinerdin kwarta. Tungtungoy ta, wala niray kwarta tayon agdani impawil. E balbalo girarata niya kantidad, milyon na tatay gagimira. Ginastos at sakay pribadon pangkayarian. Ginastusan na say gobyerno, improvement na say dilidan property. Para dapat. Ipaway, ipaliwawad, totoo. Anong taon nyo laditan? Agkini, akamove on? Wala nin sinsyararate patutsada? Wala nin sinse pandural? Enta sikilay akayurong? Singasamay Vice Mayor Timat, Vice Mayor Brian Kua, nang gawa na sa may comparison sa may apalabas sa administrasyon, tan at sayan administrasyon, comparison na tati gagimira at sangguni ang panglungsod, siya pata sa Vice Mayor nun saman. Agad si katumot lamang, yaanggad natan Vice Mayor mo ni, sarayang kaplusan. Siya pasiri walay lingoy, supay walay kakulangan at liderato oy. May impalapag yun namin nilarata accomplishment report siyo, okay latan. Pero mandural kini, wala tay anyane, yaon tutumbok at bunugan nyo, wala tay agyo pakakaugipan. Wala mani-irritate kasi kasiksikanan nyo. Akin at anggad natan, agkini makamove on. Nanto ka man iraratan niya kakulangan. Trabaho yula. Putik yula. Aliwan samay tutul kila tasi kayo akayurong. Man reflect lamang ed liderato yuraratan. Man reflect lamang ed ingkatuo yuraratan. Si katuya tati gagimira si papalapag tayo lanti. Asumpalay politika ni eleksyon lalamot na ani. Harap-harapan mo tiya pambabastos. Agyo lang gano ipilay ngaran to, angga po yung gano picture to, agyo ang gan recognize niya si katut elected by the people. Hanggang pula lang ti nagawaan to, tabuk-bukur to, numambilang
una lagay at plenaryo di tanod session. Itagay ito 5 to agyuanggan recognition. Mangipasan anto kamalatan niya resolution o ordinansa ang gapoy man second motion ang gapoy ang gano mangkinditan di inataya amen sanyo inataya amen iraratay kanunutan tong pangkaabiga at syudad insanyo ibaga nata niya zero accomplishments yasi kayo wadtan at unyari accomplishment yo si kato at ang gapoy agawan to zero paano to nagana zero kano wala ipropone ito ang gapoy ang gano mansikan ang gapoy ang gano wadtan niya mantupat, man-interpolate o discussion kalamurod sa raratan niya kanunutan turan na pangkaabigan at syudad. O di ang po, umpatoy, iman niya resolution to o dino ordinansa to. E sa niyo ibagaya, zero performance. Nako, makapalot kayo. Nababalaw kilang bungat. At saray tutuon makatalos, Haliwat sararamay napapalikduyo lagi. Yaaratan at saliwon labat lang. minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Nating personal. Issue lamang ang ating pag-uusapan. Kanya no walay reaction siyo sa telepono tayo 0968-677-7070 0968-677-9000. Wadyanire pakabat, malalapod saray manangantabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning. 34 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Okay. Ay ordinansa ya pangikapot, pangibawal sa tay pisunet kabaluyan. Amay-amay iray negative iran reactions. Ya sa ibaba na tanda, sa koy at sa ibaba na tanda at saya, si Councilor Joey Nito Tamayo. Walay ang i-post. Impost to ya, so sa koy a certain Angelica Manawis. Ya ayalanti at aman su pangibawal na satay pesonet at masyado mutlan singa personal. Iraratay nagmaliwan tuya ya ipusda at social media.
Walay ubat na Councilor Joey nito at satan. Sa ikwanto, sikat kila para at saray tutuod walad bunag na pisonet. Ya makadural na panaaral na aray anak at dagupan. Nuwala kayo ada katunungan, di mantila man tutungtong ad husgado taunabat kami. Aliwan dya ada Facebook, taanggapoy nagawa nyo dya, tabaguan lay altimi, basta pang kamaungan, alagayan, kuwan. Okay. Duga mo dya. Ay, dalan tayo ad husgado. Anananong tayo, no kasi at duga tayo ginawa, ya total ban o panakapot pansara ada satay pisonet. Tanunang nananyumot at arumiran establishmento, wadtan at ati gagimira iraratay internet kape. Ay, anayari mo't lagin na usar mo't itan. Pero walay hindi tayo, walay regulation niya ibabagak lalaman. Okay. Antoy kinad saya akin at atay pisonet dwaraya pantutungtungan tayo at ate gagimira. Nayarin makatulong niya ada saray kabataan para sa pan-research o pananaliksik at takdang aralin, arata assignments da. Ngunit, nagiging sanhirin ng pagkaadik sa laro, pagliban sa klase at kawalaan ng pukus sa pag-aaral. So, dwaratan, at ati gagimira sa ragmon, gamitan at pan-research, tan makaapik tumatitan no naadik kala eda sararamay galaw yag kamutla ang gano unurong or unugit eda satan. Wala ray negatibon epekto at saray manaaral ya aya at ipapatuntun lang ti malat ipapatuntun na dagupan ilgiyo sa pangikapot ada satan niya pisonet shop jad siyudad tayon dagupan. Anto at ati gagimira so manunaan iran na punto ada satan. Akin at ibabawal itan sa abitlan na pisonet. Pagkaadik at sararatay online games yan na andian lara na oras ada panag-urong panugip irarayay kalanguran o kabataan lapulantid wadtan ya na may oras da nagugulatan na perdila ada satan ya bitlan pisonet aglara unurong sararayay klase da o jad eskwilaan mana absent lara lapud wadtan iraya na adiklan manggagalaw at satan ya bitlan pisonet. Wala rin benepisyo atan argumento ya pabor eda satan. Ya aya at mangiiter nasay mamora ya access ed internet para sararamay manaaral ya anggapo so sarili dan computer o wifi at abong dara niya o dino cellphone dara niya. Balagmet so pakatulong at panggawa na sararatan iran proyekto alternatibo ya lugar piano nagawa iraratay assignment da tanjad pan research da. Kanyan ibabagalanti ya sa halip na tuluyang ipagbawal at kailangan dya atati gagimira ama ibabagakla ng karuman regulation. Balot ya regulasyon, aliwan, prohibition at ating gagimira. Numambilang, jad sakay ya barangay, at wala sumano-operate na satay pisonet, amay mismon mano-operate ditan, kailangan ya bagaan tula maugaw,
Ne, pigay oras mo ladya. Sempek kaladabong nyo. Mangang ka ni. Ugip ka. Manaral ka, alawan satay, puro galaw dya. Wala si ipapaksib tayo ya curfew hours. Ada sararatay ugugaw. Lautla, ada sararatay minor di edad. Limitaan tayo so oras siya panggalaw. Tapiano aga na abuso so panggamit ed satan niya abitlan pisonet at ati gagimira. Taamay kontaylanti regulation not prohibition. Sikatutan watan niya ipapalapag tayo at ati gagimira. Sararatay ordinance, araratay ordinance, at lalula sararatay pangipataw na saratay multa o dinubis, aga dapat excessive or confiscatory or oppressive iraratan. Kailangan makatao tan makatarungan. May tatawagan tayo equitable itan at ati gagimira na aayon sa kakayahan ng mga mamamayan. Kumbaga, diyan paragbayar na pis, kailangan may balansi labat. Aliwan sa may nakumpiskate la, iraratay negosyum, araratay pananpambibilay mo, araratay ari-arian mo, araratay propriedad mo, at kumpiskaan la. Na gobyerno, lapulantid, aliwan makatwiran, o aliwan legal laratay untan iraya batayan. Lautlad sararatay pambayar na saratay buwis. Kanyan dakdakil at ati gagimira. Kailangan tayon talaga iraratay regulation. Sa itupot natan, nan-impasata, itan ya ordinansa at wala. So ginawan public hearing, committee hearing at satan, tapiano araraya so affected, aratay stakeholders siya, walaan na unta na negosyo at naibaga damat, no anto surasunda at ati gagimira. Haraya dapat. So panuntunan. Kanyan dugamot, imay papalapag ng Councilor Joey nito. No walay question yun sa atan na ordinansa, awit yu at husgado. Nanang tayo sa constitutionality na abitlan ordinance no manupag iraratan ay total ban or pangikapot at sararatan ya pisonet. Yan negosyo mo't itan at ating gagimira. Yung problema lang te. Wala mo't iraratan man ni negosyo ditan. Public official pa man din. Yan man ni negosyo at sararatan ya tawag tiran internet cafe. Yan imbis na di man unla sa may negosyo to, nasasaypon at kabaranggayan. Sa akulabat gabay, agawa, masyadong exaggerated at ati gagimira. So, panimplementa satan niya, awitin mo, so halos interon kapulisan. Ula ka barangay, ula ka sa kay abong, aya wala isermuran singaan, to kamanlaratan niya, warrant mo ditan. Aga kasi wala traumatic kintutan, dating tuod sa may tuoy, pangipaksibam mo untan. Sang kanang nang nenterong barangay, sang kanang nang na neighborhood. Akin ni malay nang agawad sikin, sinugod na pulis, unya ay, aratan at trabaho la dapat at barangay iraratan. Trabaho la ida barangay, bagaan nyo labat lamay tuo, ida nyo sulat. Ipapakabat nyo, unya, wala ordinansa, sebulaya, sa panggawa na satay pisonet, kanyan nakaukulan at ikaput mulatan, idami kay gataran mi kay ago, kaput mo saya. Andi, si agawa kasi, biglang sugod, bahay. Kalare pulis, waman iraya, akabidyo, may say talagan na may media mileage, pangipanang ng mata, totoo. Yan at social media, sikaran talaga at seryoson man trabaho. Pero masyado lang exaggerated ditan. Jalad barangay labat-latan, sarasarang dalatan.
dakdakil ni sugawan niya, nayari na si kaso niya atensyon para peace and order. Amay kwang ko marakep sugagemtan. Marakep sugagemtan ya saraya ya ugugaw at na isalbararatan at anto kamala ya klasin na nayarin posibleng nagawa tanuman na gagalaw kamot lanti na sararatay singa itawag dat saratan niya galaw dat naman nalaban ira at naani personalan la manuiyagal lara tanawa minsan nababantay ang kutan eda jad kina silpon labat itan no kina bigla labalan unuuyag imay apok na kasi nga walay kakulkul to, kalaban to, yakin, natataktakot ako, pawayang ko akin, pagawa. Wala ho, dito lang po sa internet, man kukulkul ira, malalaban ira, at sa galaw. Naani kapawaydan doa, man ninningan ira, man pupuniti alara, man papainitan lara. Katun, wala pang kaabigan tutan. Dapat na control na-regulate itan. So abitla, pisunet, tan arate internet cafe. Amaslak, halos estudyante mo so unluloob at sararatan ng establishments. Sa pamaungan tuya, so pisunet, accessible kad barangay, mamura ni. Mamura ni. Kanyan di man, dapat, may mampapagalaw na untan, o mampaparintay untan, kailangan na-regulate. Orasan mo may to. Sakay oras, 2 oras, asumpart mo lalagi ta assignment to. Aliwan man sanlabi, sampagtaw, yawadtan, yamang gagalaw eda sa tay internet. Wala ni ratay aybul ng turaratan. Kanyan, may kwanto, sige, question nyo lang legality tutan, laki laod kurte. Luman bilang masyadong excessive itan niya klasin ordinansa, confiscatory daratan niya klasin ordinansa or na-deprive so ito kamaladtan niya negosyo. At dapat walay talagang proper venue pang kwestiyonan ada sararatan. Pero alam mo, may malamas tan maabuso. Kailangan araratay pakapanyari tayo, dapat limitaan tayo tan. Aliwan magnayon tan. Binayos labat iraratan, kawus ya pakapanyari, ya kumun agyola pupuulan. Wala ray chat message la, reaction, sa kwanto jay. Ganon talaga, idol. Maganda kasi yung legacy na iniwan ng dating administrasyon BSL. Kaya pilit na niyuyurakan makahanap lang ng masisisi sa kanilang kapalpakan. Kwantumat ng Lawrence. Okay, another reactions. Idol, isang point of view at satan, aliwan sa may negosyo mismo, may panggalawon dan games, kasi ultimo at school, ipro-promote datay ML games. No natalo, ira, frustrated ira, kwan. Sige. Tayo matlang tinatatalusan itan, no antutan, natatiga gimiraratan niya, galaw-galaw at internet. Sa ikwanan kagawad Merna Esteve, serbisyong mabilis. Good morning, idol. Grabe matlay gagawin da at si Councilor Dada. Sobra la. Di bale, Councilor, siya Diyos lay makauloy at sikara. God bless you always, Councilor Dada. Kwanon,
Kagawad Mirna Esteves, serbisyong mabilis. Okay. Si Jojo Bauson, kanto at listening with Boss Balong Minerva Cruz. Paborito. Amay Biyok Estasyon Bakit Balot Aburido. DWGE paborito. Pero may Biyok Estasyon Aburido. Kuhanan Jojo Bauson. Sige. Cecilia Morante. Si Ate Cha, ditan at palapad Sampabian, Buds Vidal, Cristina Ocampo, si Stephen Evaristo, John Dexter Kalimlim, apog tamak natan, nalmum niya siya, John Dexter. Kaya balon na stasyon tayong paborito. 88.1, Rene Quaresma, Len Coronel, sabi ni John Dexter Kalimlim, anong magandang gawin kasi binubuli yung pamangkin ko dyan sa St. John School. Itong pamangkin ko grade 11, isa rin siyang server altar sa San Agustin. I-report mo sa school administration at kung sino yung nambubuli sa pamangkin mo. Pablatan mo sa pulis. Rodolfo Fernandez, Nicknock Tolentino. Shout out daw kay JR Colombino at Auring Mejia. Okay, condolence daw sa pamilya ni Emiliano Sindrida and Manawis family of Bunuan Bukig. Sa bangkay Wadyakono Chapel na St. John Cathedral, kuanan Rodolfo Fernandez. Dr. Erenio Velasquez tan si Wilma Cabico Velasquez. Napulyon nating lahat. Napulyon ko. Jima Sibayan Busto. Doon pa man, Sir Orly, mainit ang politiko. Apektado ang mga mamamayan. Lagi na lang zero accomplishment. Move on na sana sila. Taon na ang lumipas. Di na kailangang manira at mamahiya ng kapwa. Di na kailangan mamahiya ng kapwa. Pag nagmukhang mabango, magtrabaho na lang po para sa taong bayan. Tapusin na lang ang pending projects para di apektado ang mga business owners. Diyan, no hate, just saying, sabi. Ma'am Jenky Alagadan, Buds Vidal, Armando Segundo, Renato Hubillanos, Fernando Espinosa, Roger De La Cruz, Jerry Lamsen, sabi niya, tama idol, regulations not prohibition ang dapat. Maxi Soles, Master Sarlo, Maestro Lito Bandung. Sana nga magkaroon ng peace and unity sa sanggunian, especially with our mayor. Pass is pass at move forward na po. Since tahimik naman po ang dating administrasyon, may the love and peace from God be with them all. Kwanto? Sige. Ewan ko nga ba. Ang tanong natin, may puso ba? Roger Bronyosa, Dada Rina for Mayor. Suportahan mi kayon dagupan. Kwan. Sige. Political lang. Good morning. Pabati ng happy birthday si Angeline Francis Centino. Itaan at Poblacion Weste Kwanan
Jolens Antipolo, Deli Norsagaray, Merly Nicolas, and Madam Linda, good morning. Engineer Oji Cornel Bentinilla, good morning. Ima Alipio ditan ed Bimalay, ditan ed Basing Bimalay, good morning. Oh, araramay municipal official yun ditan, pero Los Pinos, nan unluloob itay establishment na Jollibee. Ang babangil, ang dagawaan niya, pambaat, pansara, at sa tay Jollibee. Natan, nanwad tala, ha? Pala, alukasan lahat Jollibee, ante agawa. Si Karalay Bida. Si Karalay Bida, papicture di man, papicture dyan, ako. Pero pinairap yutan, di ba? Amay-amay, agyoana po niran na di ang babangil ditan. Pangina, ana po niran delivery of goods and services. Nuantutan na tatay gagimira, read between the lines la. Shout out sa Kope and Friends and Van Voyage to Ariel Prado, sabi ni Jojo Erpe. Talaran na nyo la. So, programan likna ay balay ng RJ Jimenez. Architect John Gutierrez, dito nagkalasyaw, good morning. Architect Magsano, Architect Jenky Cantor, good morning. Itan bali na bugalyon, number 3, councilor. Itan bali na bugalyon si Architect Jenky Cantor. Don Ramon Bautista, Cesar Patani. Raul Tingko Akain ditan Lawak. And Victor Castro. Itilak milalang ula so balagmin pisasalamat balang sininsakay ya pinablin dumarengal kantabay ko the technical side si Jael Francis Kayabyab and si Nixon Dakal under the supervision ng Joselito de la Cruz. Say amigo yo, your one and only in the morning. Makinis ang ulo, malinis ang isyo, hindi malisyoso. Diyos tiag ngina po. Ang puta-putang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon.